功夫兩個字，一橫一直，錯嘅瞓低咯，企得返喺度嗰個先係啱晒，係咪咁話？碰着嘴 ，bang bang bang， 砰碰着嘴 ，bang bang bang bang， 砰碰着嘴 ，bang bang bang， 砰碰着嘴 ，bang bang bang bang。以前追蔡楓華，你而家追咩話？以前追黃日華，你而家追咩話？以前追吳啟華，你而家追咩話？以前追歐陽震華，你而家追全民做咩話？海港城搞咩話？咩話？嚇！你話嗰段叫咩話？調教你咩話？大叔的咩話？周圍都係，周圍都係，點解日日都見到佢哋大頭咁大？周圍都係，周圍都係，個場面好混亂，當佢哋走埋一齊。我諗唔明，我諗唔明，邊個打邊個，你分唔分得清？我諗唔明，我諗唔明。點樣一口氣追12個明星？碰着嘴 ，bang bang bang， 碰着嘴 ，bang bang bang bang， 碰着嘴 ，bang bang bang， 碰着嘴 ，bang bang bang bang。地鐵站又係你，巴士站又係你，食晚飯又係你，買電器又係你，滲透生活簡直係黑科技，搞到我哋避都冇得避。周圍都係，周圍都係，你話你老婆同佢係乜嘢關係？周圍都係，周圍都係，急埋你返屋企同你分埋一齊。你咪辣着我，你哋12個好唔得閒噃。你咪辣着我，你哋嗰啲歌我真係唔得閒噃。碰着嘴 ，bang bang bang， 碰着嘴 ，bang bang bang bang， 碰着嘴 ，bang bang bang， 碰着嘴 ，bang bang bang bang。So I say no no no， 記晒12個人名我 no no no。So I say no no no， 咪再no no no。咁係啊嘛，呢個世界唔係淨係得12個靚仔噶嘛，至少都14個啦。